est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde. Burundi ne va pas tolérer tout acte qui remettrait en cause la sécurité du Burundi. Nous avons prévenu le Rwanda par rapport aux attaques qui ont touché notre territoire et nous leur disons que si cela se répète, le Burundi a le droit de poursuivre a le droit de poursuite contre les attaques ceux qui ont attaqué le Burundi. ndetse no gukurikirana abagabiza ibitera aho bari hose. Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure Merudende bakiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mutaga ukuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi murantunga kwigenekerezo rya 24 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe situation irabana n'umutekano. Turaza kubabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitemera ko AFC yavuye muri Uvira uko bikwiye. Ibiro bikaba bigendeye ku ijambo rikomeye Kisekedi Chirombo yavuze nyuma y'ibyabaye ndetse n'ibikomeje kugenda biba. Turaza kandi kureba uko Uburundi bukomeje kugenda bwitwara muri ibi bibazo, aho ro Burundi bwutsi nabi uwabaye ministri wabwo wabasabye ko bwakumvikana n'u Rwanda. Ibiro ndetse n'ibindi turaza no kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba twumvero ko informers zacu cyo zitubwira ni muzero tubane mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi kubabwira ko muri Warikare abazarendo basabye buri mudugudu ihene bazarya mu minsi mikuru, bikaba rero bizateje igitugu ndetse n'intagunda muri ibi bice. Reka rero duhere kubijyanye n'u Burundi tubabwira uko bihagaze imbere yuko turi bugumve roko informa wacu. Ni Ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Dr. Edouard Bizimana Yutsinabi umwe mu bamubanjirije muri izi nshingano wasabye abayobozi b'iki gihugu cyabo kumvikana n'u Rwanda. Ni Jean Marie Ngendahayo wabaye Ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi kuva mu 1993 kugeza mu 1995, mu Ministri w'umutekano w'imbere mu gihugu kuva mu 1995 kugeza ku itariki ya 21 Kigarama 2025. Yandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye ibaruwa ifunguye imusaba gushyira imbere ibiganiro by'amahoro. Iyi ni ibaruwa yasohotse mu gihe Leta y'u Burundi yari imaze iminsi yikomonga mu gatuza bivuga ko yiteguye guhangana n'u Rwanda. Ngendahayo yabwiye Ndayishimiye ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi udakwiye gutuma bijya mu ntambara kuko yahombya uruhande rwabo ndetse n'urw'u Burundi. Ngendahayo yagize ati ese nta nzira y'ubwumvikane ishoboka, nta bagore nta bagabo tugifite bakwicara hamwe bagashaka inzira y'amahoro yo gukemura ibi bibazo mu bwumvikane, uko bizaba bikomeye kose, uko bizaba bigoye kose. Yamenyesheje Ndayishimiye ko mu gihe yahitamo gukemura ibibazo uru Burundi bufitanye n'u Rwanda binyuze mu nzira y'amahoro, abarundi bamufata nk'umurangwa w'ubutwari bwa Louis Rwagasore ndetse na Melchior Ndadaye. Ati menya ko uhisemo inzira y'ibiganiro abenshi mu bene gihugu bagenzi bawe bagukurikirana bagufata nk'umurangwa ukwiye w'ikinyongoma nka Louis Rwagasore ndetse na Perezida Melchior Ndadaye, bombi bapfuye bashaka amahoro n'ubumwe bw'igihugu nta gutandukira. Ministri Bizimana yatangaje agira ati hari igihe ibibazo bizura abapfuye, agamije kugaragaza ko Ngendahayo yari amaze igihe kinini atagaragara mu rubuga rwa Politique. Anamya ko yanditse ibaruwa ifunguye atazi intandaro y'amakimbirane y'ibihugu byombi. Ati
hari uwavuze ko hari igihe ibibazo bizura abapfuye. Jean Marie Ngendahayo ntazi intangiriro y'iki kibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi n'uwakizanye. Uyu muyobozi yatangaje ko ibaruwa ifunguye Ngendahayo yandikiye Ndayishimiye igamije kurwanirira igihugu cy'umugore we kurusha icye, nyamara ngo si byagakwiye kuba bigenda gutya. Akaba bivuga rero bishingiye ku kuba uyu Jean Marie Ngendahayo yarashakanye n'umunyarwandakazi, ibyo rero bamushinja ko ari kurwanirira inyungu z'igihugu cyo kwa sebukwe, nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Mu yandi makuru akomeje kugenda agaruka nuko Amerika, umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko ubuyobozi bwa Trump nk'uko inyeshyamba za FCC zavuze ko zavuye mu mujyi w'ingenzi wa Uvira atari ukuri. Mu gihe rero ibi bikomeje kugenda bigarukaho cyane, M23 yigaruriye umujyi wa Uvira hafi y'umupaka n'u Burundi ku igenekerezo rya 10 Kigarama, nyuma y'iminsi mike perezida wa Congo Felix Tshisekedi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame bahuye na perezida Donald Trump Washington bagashyira umukono ku masezerano agamije kugarura amahoro, nyuma y'uko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio avuze ko ibi bikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Congo binyuranyije n'amasezerano y'amahoro. M23 mu cyumweru gishize yemeye kuva muri Uvira kugira ngo ibiganiro by'amahoro bihabwe amahirwe. Umuyobozi mukuru muri Amerika yavuze ko mu gihe abarwanyi benshi bo mu barwanyi ba M23 bavuye muri Uvira ubwayo, Washington ntiyanyuzwe kuko rero uyu mutwe utavuyemo burundu. Uyu muyobozi yagize ati habaye kugenda ariko ntiwavuga ko ariko ntitwumva ko mu by'ukuri bigeze barekura uyu mujyi burundu. Turizera ko M23 ikomeje guhagarara hirya no hino mu nkengero z'umujyi. Kuva ku wa kabiri, abaturage babiri babwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko bamwe mu barwanya M23 bagumye muri Uvira bambaye igipolisi aho kwambara igisirikare. Nk'uko bigaragara, umuturage umwe yavuze ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu gitondo cyo kwa kabiri mu misozi irebana n'agace ka Kalundu, nk'uko byagaragaye kandi natwe twabibagijeho ubwo amasasu yumvikanaga muri ibi bice. Hagati aho rero muri Warikare byakomeye, abatuye mu midugudu ahitwa Buruko, Mukondori, ahitwa Banamutomo, ahitwa Bunankoyo muri grupoma ya Kisimba muri territoire ya Warikare iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru barimo gutabaza bamagana ihohoterwa bari gukorerwa n'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa NDC Renovo, nk'uko rero babitangaza. Nk'uko abaturage babitangaza, mu cyumweru giheze basabwe gutanga umusanzu wihariye wo kugura ihene kuri buri mudugudu zihabwa NDC Renove ku minsi mikuru isoza umwaka. Ni icyifuzo kijyanye no kwishyura umusoro wo kugarura mu buryo ibiryo bya gisirikare bya buri kwezi bingana amafaranga 2,500 y'amanyekongo na jeto ya buri rugo n'amafaranga 1,000 ku bantu bakuru. Ihene izigomba gutangwa ku igenekerezo rya 27 Kigarama, nk'uko amakuru agera mu itangazamakuru abigaragaza. Iki ni ikibazo giteye impungenge mu baturage baho batinya uburyo Wazalendo zikoresha mu kuba babishyuza. Abayobozi b'inzego z'ibanze basabye ko amazina yabo atatangazwa baramagana iyi myifatire, bavuga ko ari uburyo bushya bw'ubucakara bwongera ubukene mu baturage baho. Ku bwabo ubwo bukungu bw'abaturage uko bwifashe ndetse n'ingaruka zikomeje guterwa n'intambara bigoye ko yarangira, nk'uko bikomeje kugenda biba. Barasaba abayobozi b'ingabo n'abayobozi ba gisivili kunganira abaturage babo muri utwo duce kugira ngo bace ibi bikomeje kugenda biba. Reka twumve ko Informa aho tubwira ko aho umujyi wa Uvira ufashwe hakajya humvikana amasasu no mu tundi duce yari yaragiye ifata, bikaba benshi bakagira ngo ni ibitero shuma n'iki, ariko icyo nagutangariza ari uko ibi byose biba kubera ko aba Wazalendo nakubwiye ko ari abaturage bamwe muba muri ibyo bice n'ubundi 23 yarafashe baba bari mu ngo zabo bameze neza ku buryo urugamba iyo ruhinanye nyine abagore babo ba mama babo babashira aho ngaho bakabitaho nyine. Ibyo bikaba biri kugenda biteza umudugararo mu rurimi rw'intuza rw'ikirundi, yego, ndetse bikaba bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye kuko bagenda bakora amakosa cyane, aho
ubu maginga nakubwira ko hari ikosa ryakozwe cyane ryatumye hari abaturage bamwe bapfa, ariko ntabwo umubare waramenyekana muri Bukavu, aho hari igikorwa cyo kwigaragambya naho mu mujyi wa Bukavu. Abaturage bari barimo bigaragambya abazarendo bakaburizamo iki gikorwa cyo kwigaragambya barasa, urumva hari abahuye wenda n'icyo kibazo. Twamenye umubare w'abakomeretse cyangwa bapfuye, yego, byagaragaye ko abo bazarendo mu makaritsiye yose bagiye bahari, kandi ari ikibazo M23 igomba kwigaho ikakirangiza, kuko bakomeje kugenda babangamira abaturage cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse n'ubusahuzi bugenda buba, ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara aho abo bazarendo bakora amakosa bikitirirwa M23. Navuga nk'ubusahuzi, gufata abagore ku ngufu, ibi byose bikorwa n'abo bazarendo bagiye bihishahisha mu ngo zabo, kuko ntabwo bavuga ngo nabo mu tundi dukaritsiye, ahubwo baba barasigayemo nabo mu makaritsiye n'ubundi iyi M23 iba yarafashe. Ubwo rero ni ikibazo gikomeye cyane, gikomeje gutera urujijo ku rwego rwo hejuru. Dukomereje mu bindi bikomeye cyane, yego, bikomeje kugenda bigaragara muri utu duce dutandukanye, yego, ni inkuru iteye akababaro cyane y'abaturage n'ubundi abo mu Burundi bafite ikibazo gikomeye cyane. Bari bavuye mu mujyi wa Uvira aboherejwe na M23, yego, bari mu kaga gakomeye cyane, aho bamwe bakubitswe, abandi bakaba bafungiwe mu gice gikomeye cyane, bari bonyine bari gutotezwa, kandi ari abaturage b'u Burundi. Bikekwa ko ngo igihugu cy'u Burundi cyabafashe matekwa nk'aho ari za maneko za M23, kandi ari abaturage n'ubundi b'igihugu cy'u Burundi bakorera ubushabitsi n'ubundi muri uriya mujyi wa Uvira. Intambara yabaye n'ubundi, ariko bari uko bakoragamo mu buzima bwa buri munsi, magingo aya bari mu kaga gakomeye cyane. Ubwo n'ubundi nicyo kibazo kiri ku baturage bari i Burundi, basa nk'aho bambutse mu minsi yashize, ndumva twarabibaganirijeho, yego, kuko M23 yari yagize nyine yababonye irabohereza kugira ngo nyine bajye mu buzima busanzwe, basange ingo zabo, ariko magingo barasa nk'aho bafunze muri makeya, kubera iyi leta y'u Burundi ifite ikibazo n'urwikango y'uko baba ari ba maneko ba M23. Twagenda ku maxi none akomeye cyane, aho n'ubundi nubwo twari twavuze Bukavu, wenda Safari, mbere y'uko ukomeza ndagira ngo unyemerere uruhukeho gato, noneho tubwira abadukurikiye ibijyanye n'itangazo ryasohowe na Minisitiri y'Itangazamakuru n'itumanaho kwa Patrick Mbuyaye, aho bagaragaje bagira icyo bavuga ku biri kubera mu bice bigenzurwa na M23. Ubwo tugaruke noneho uhita tujyana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego, nta kibazo. Ni itangazo guverinoma iramagana imyigaragambyo ihatirwa abaturage b'abasivili mu bice biri mu munsi bigenzurwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Nuko bavuze bakomeza ati Kinshasa ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 2023, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iragaragaza impungenge zikomeye ku bijyanye n'imyigaragambyo abaturage bahatirwa gukora mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'igihugu biri mu bugenzuzi bw'u Rwanda. Itegurwa ry'abarwanyi ba M23 gukorana n'ingabo z'u Rwanda RDF. Iyi myigaragambyo yabereye cyane cyane Uvira ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12, ikamanyora ku igenekerezo rya 19 Kigarama
Igoma ku igenekerezo rya 22 Kigarama ndetse na Bukavu na Sake ku igenekerezo rya 23 Kigarama 2025. Guverinoma iramagana mu buryo bukomeye ibi bikorwa bidakwiye bigamije guhatira abaturage b'abasivili barimo abagore n'urubyiruko kwitabira imyigaragambyo igaragara nk'ishyigikira ahari ingabo z'u Rwanda n'abambari bazo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibikorwa biragaragazwa ikoreshwa rya politique n'irihungabanya umutwe manipulation philologique ku baturage bikagereranywa nk'ifungwa hamwe ry'abantu prise d'otage collective. Guverinoma iributsa ko kugerageza gukoresha abanyekongo n'abanyekongo kazi n'ingabo zitwikira blanchire humane cyangwa se n'ibikoresho bya propagande bigamije kwemeza ubutegetsi bw'igihugu gishotora ko ari ugutera igihugu mu buryo bukomeye no guhonyora icyubahiro n'uburenganzira bwa muntu. Izi nkurikizi mbi zizasubirwamo kandi ntabwo ntizishobora kwihanganirwa, zizahanwa bikomeye kandi ntizizigera zirekurirwa kutubahirizwa. Kubera ibi bikorwa z'ubugizi bwa nabi, guverinoma yemeza ku bushake bwayo bwo kurinda abaturage b'abasivili, kugarura ubushake bwuzuye bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu no gushyigikira no gushyikiriza ubutabera bagize urare n'abategetse ibi bikorwa binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu n'indangagaciro za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma irashimira ubutwari bw'abaturage banga kuyobywa n'umwanzi, ikanasaba abaturage bose gukomeza kuba maso, gushyira hamwe kugira icyizere inzego z'igihugu, ingabo z'igihugu FARDC zikomeje zikora mu budahwema mu kurinda igihugu mu mutekano w'abaturage no kubungabunga amahoro. Mu gusoza, guverinoma irongera gushimangira ubushake bwayo bwo gukomeza inzira z'amahoro zirimo hagamijwe kugarura amahoro arambye, ituze n'iterambere mu burasirazuba bw'igihugu no mu karere k'ibiyaga bigari. Akaba rero bwana Safari banditse, ngira ngo urumva birahura na situation bimaze iminsi bigaragara, bakaba rero bavuga ko bizahanwa kandi ko batabyemera. Ngayo nguko rero ndagira ngo noneho ukomeze tujyane kuri Zax naho utubwire ibiri kuberayo ndetse nuko bihagaze kugeza ubu ngo. Birasa nk'ibyahindutse n'ubundi Fdnb nayo iri kwiganyira bitewe n'uburyo bumvishije wenda ngira ngo ibyabaye kuri bagenzi babo. Yego, ubu tuvugana Fdnb nayo iri mu mubiri yo kwanga ko kwambara uniform za gisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, ibyo twari twabifuza, ahubwo twe turagira ngo none tujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, tubwire updates zari mu bice bitandukanye ku mirongo y'imbere y'urugamba. Amaginga ya n'ubundi birasa nkaho bari ku myitozo yo gutera ibitero kubera yuko mu 2023 yarabasunitse. Yego, mu bice n'ubundi nakubwira aradaswima. Yego, nakubwira yuko baginga ya ingabo nyinshi ziri mu mujyi wa Baraka. Yego, ndetse bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko ingabo z'Abarundi ndetse n'ihuriro rya FARDC bakomeje kugenda bagira ubwoba bwinshi, kuko mara 23 yo irabanza ikabihorera kugira ngo abo baje noneho mara 23 ikazi bakurikiye. mu buhe buryo? Ahantu ikibazo giherereye cyane aho imirwano yazindukiye mikeya irimo imbunda ntoya n'ubundi ni mu misozi ya Mikalaki. Yego, aho n'ubundi abatwirwanyeho bameze nabi nyine bari kureba buryo ki bakubitiza ingabo zikomeje kubazengereza muri biriya bice. yego, ikindi kibazo gikomeye cyane ni umutekano muke uri kugaragara mu mujyi wa Uvira wa Zarendo. yego, biri kugorana cyane, biri kugorana ariko ku rwego rwo hejuru kubera batabasha kubavumbira icyarimwe. mu buhe buryo? Mu buryo nyine
bw'uko bamwe baba bari mu baturage navuga ko kubwira ko bamwe ari abature batuye akenshi na kenshi kugira ngo uzapfe kurangiza umubare wabo babigoranye akenshi na kenshi rero niyo mpamvu wumva ngo intambara ngo mu mujyi wa Uvira yabaye nta gikwa kiba cyacitse ahubwo ni abawazarendo bari muri ibi bice nyine bihishe mu ngo umuntu navuga ko abenshi abo muri ibyo bice n'ubundi baba barasigayemo bari mu ngo zabo bakagenda bateza akaduruvayi bitonze gake gake ibyo bikagaragara ko umujyi wabo urimo intambara kandi nta ntambara igaragara muri make y'ibirimo. Yego. Ikindi nagutangariza ni operasiyo ikomeye cyane mama 23 yakoze. Yego. Ikarasa ku bwato bukomeye cyane bwo ku ruhande rw'ihuriro rya FARDC ndetse na Fdnb. Yego, nibyo rero bwana Safari, kugeza ubu abaturage bari hakurya mu Burundi bari gutabaza bavuga ko bugarijwe n'inzara, bavuga ko bugarijwe n'ibindi bibazo bitandukanye. Kugeza ubu kubirebana n'abahunga abawenda hari ubundi buryo buri guteganywa kugira ngo mama 23 ifasha abanyekongo kugaruka mu gihugu cyabo kugira bakomeze kubabarira hakurya. Icyo nakubwira cyo hagiwe hakorwa amanama atandukanye aho mama 23 yafashe. Yego. Ikagenda ikangurira bamwe mu babashije gutahuka ibabwira uburyo ki n'ubundi babwira bene wabo bagatahuka. Yego. Ako maginga yahari inzitizi ikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi mu kwimana impunzi z'abanyekongo bahungiyeyo. Nicyo kibazo gihari, numva ko mama 23 nta kintu yabikoraho. Urumva ntiyakwinjira mu gihugu kitari icyabo ngo bagiye kuzana impunzi, ahubwo urumva ni ikibazo kiri politiko utapfa kubasha kereka ku ruhande rw'u Burundi babashije kuba bakwemera kuba barekura impunzi n'ubundi zigataha mu gihugu cyabo, nibwo numva byakora, kuko n'ubundi n'abajyayo bavuga ko umuntu wageze mu nkambi kereka ufite agatubutse kuba arinda izo nkambi. navuga wenda nk'umuturage twaganiriye ukora ubucuruzi mu mujyi wa Baraka. Yego. yarimo avuga ko n'ubundi kereka umuntu waba ufite amafaranga afatika akaba yahereza abarinda izo nkambi niwe ugenda agakora muvoma, ariko abageze mu nkambi ntabwo bemerewe gusohokamo ngo babe bagarurwa mu gihugu cyabo. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane ndetse giteje n'inkeke ku baturage bari muri biriya bice badashobora no kuzabasha kuba batabazwa bitewe n'uko n'ubundi abarundi barasa nk'aho babafashe mu bwate, sinzi impamvu baba barafashe mu bwate. Yego bwana Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Namwe reka mbashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye yabarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere fyonde sabone a Stravista.